Amakhosi fans, abafethu kuyacaca ukuthi injabulo sesiyithola kuye Bafana kuphela. Kumele stikhe khona la kwiBafana ukuze sizoba right. Sehlise ne-stress. Angikho-ke lapho bafethu. Cha bengifuna ukusho ukuthi abafethu abantu bayakhala ngapha nangapha left and right. But mfethu makuhamba u-YouTube Bros, wena omele uthathe iy'ntambo. Ngayishaya i-line-up yavele yaqonda yathi thui, kwavele kwayiyona. Kwavele kwayiyona abafethu. Ngipheni isicoco. Ngipheni isicoco, ngiyasidizeva. Bafethu, top notch. Nimbonile kodwa uJayden Adams. Bafethu, khohlwana. 9 out of 10. Composure mfethu, composure. Uyayibona lento leyo, composure. Ngiphathi-ke mfethu Tebogo Mokoena, national asset. Esquadini bafethu siyabadinga ama-players bafethu bazohlezi bekhona week in, week out kwi-squad bafethu, uyabona. So into engiyibukayo qala kwi-squad kwakunale yokuthi every time kuhlezi kunama-players amasha. Akwenzeki nje ukuthi kunama-players ahlezi ey'ngama-regulars kwi-international. Uyayibona lento leyo. Kumele kuhlezi kunama-players regular laphana. Qala nje uTebogo Mokoena, Elias Mokwana, Siyabonga Ngezani. Uyayibona lonto. Kufuneka mfethu national team enjalo mfethu ehlezi nama-regulars laphana azohlezi eperform. Othemba Zwane, uyayibona lonto. Saziyo ukuthi mfethu bahlezi benika ama-performances a-top week in week out. Uyayibona lonto, izinto ey'kanjalo. So nje bafethu cha nje ngiyakujabulela kakhulu bafethu. Naku-TikTok bayasho ukuthi no mfethu cela ukuthi uboy Hugo Broos mayihamba Hugo Broos. So ngingathatha iy'ntambo kwiBafana ngoba ngiyakwazi ukuyenza lento. Ngiyakwazi ukuyenza lento bafethu. Siyabonga nakwiBafana, siyabonga Hugo Broos. Siyayiqhenya ngawe khehla lethu ngokusenzela into enhle kangaka siwuMzansi. Bafana.